Почитувани љубители на културата, уметноста и литературата, добре дојдовте во емисијата Астрорум. Многу се радувам што прв пат во животот имам можност, вака пред камерите, да разговарам со една личност која што е многу тешко да се стави нејзиниот животен и творечки пат во 30 на минути, но сепак ќе се обидеме. Станува збор за уште една, јас познавам една дубровничка легенда кај нас, тоа е композиторот Љубомир Бранџолица, но овој пат тоа е женски лик и со гордост можам да кажам дека имаме нашата дубровчанка Јелена Лужина во Астрорум. Професор доктор Јелена Лужина во пензија, инаку таа не можам навистина, ако не прочитам, веројатно цела емисија ќе отиде во представување. Споменав, родена во Дубровник, театролог, книжевен критичар, есеист, преведувач, книжевен и театарски критичар се разбира. Инаку завршила компаративна книжевност во Загреб, потоа оди се внесува во книжевната теорија и докторира на нашиот универзитет со теза од областа на театрологијата. Натаму знаете дека таа е втемелувач на Институтот за театрологија при ФДУ, и Музеот на Македонскиот народен театар. Зад себе има десетици, стотици книжевни театарски критики, преводи, авторски трудови, истражувања и што уште не. Но јас сега ќе сопрам и ќе посакам добре дојде на господја Јелена Лужина во Астрорум. Добре дојдовте. Благодарам, добро најдов, чест ми е што ме поканивте. Мене ми е чест што имаме човек што по собствен избор реши да живее во Македонија и да даде толку голем придонес за нашата наука, уметност, книжевност и театар пред се. Родена сте во Дубровник, во Загреб, завршувате компаративна книжевност, знаеме дека луѓето што го завршуваат овој смер се широки во своите размислувања, во своите знаења, многу прочитани книги. Можам ли да ве вратам за почеток во најраните години, кога почне интересот за книгата пред се и натаму за истражувањата во вашата област? Како беше во Дубровник, како беше во Загреб потоа? Во Дубровник беше совршено, сите детства на овој свет се наравно совршено. Но во Загреб, најме јас во Дубровник, кога ќе се родите во еден таков град, онда валјда првите работи што ќе ги видите се некакви бифори, трифори, зидини, фонтани и така натака, а први сензации кои што ќе ви го маркираат животот се театарските представи од Дубровничките летни игри, на кои мене ме носеле кога не сум имала ни 5 години. И таа инфицираност со театар всушност ми го смени животот. Татко ми мислеше дека сум можела да бидам, сум била штреберица грозна, дека сум можела да бидам нешто многу попаметно и свашто, ама еве јас се заглавив во театрологијата и многу сум среќна што тоа ми се има случено. Студии во Загреб се случуваа во многу релевантни години, помеѓу 69 и 73. Дакле, јас си припаѓам на она бунтовна генерација која навистина веруваше дека може да го смени светот, што е наравно наива карактеристична за сите младости, али нашето менување на светот беше дури и многу, како да кажем, опипливо. Ние се бунтуваме на улица против државата, 71 година да речеме, и наравно за тоа бевме уредно судени сите и санкционирани, али воопшто не потресуваше тој факт. Сметавме дека биологијата работи за нас, дека времињата мора да се менуваат, дека и државите треба да се менуваат и дека нема везе, ќе го дочекаме некое време кое ќе биде подемократско, послободно, помалку идеологизирано и се разбира сгрешивме во сите овие предпоставки, но сјајно си одживеавме својата побуна. Мислам дека секоја генерација која има шанса за своја побуна е една среќна генерација. Потоа, откако дипломирав и завршив постдипломски студии, се вработив во Пула, во нешто што више не постои, а тогаш се викаше Фестивал на југословенски игран филм.
A moj studij po komparativna književnost obhvaćaše i predmetite kako teatrologija, filmologija i taka nataka, i to predava legendarni ljudje, tako što bev sosema podgotvena, solidno podgotvena da ja rabotam i ta rabota koja beše interesna, uzbudljiva, dinamična, sodržeše, ne znam, moj odgodišen kalendar počnuvaše so Berlinski od festival, pa onda so Cannes, pa onda so, ne znam, naši od festival, pa onda so Venecija. Dakle, jedan mnogo interesen, dinamičen period od poveće od 10 godini, i potom dojdov da živim v Skopje. Moram да ве сопрам, пред да дојдеме до Скопје, да ни дадете малку од таа атмосфера на Пулскиот фестивал. Се чини дека антологиски работи се случуваат таму, верувам дека не било лесно, вие млада, жена, успешна, да се најдете таму во жижата, што би рекле. Со кого имавте можност да соработувате, да делите работен простор, да влегувате можеби во некакви дебати, дискусии кои што биле пријатни, непријатни и така натаму. Можете ли да ни издвоите некоја анегдота или да споменеме некои личности кои што се важни за развојот и на македонскиот филм потоа? Во време кога јас професионално работев на филмски фестивал во Пула, redica segašnji zvezdi bea mnogo mladi, nestvarno mladi ljudje, na primjer Rade Šerbedžija, na primjer Lordan Zafranović, kogo pametam ušte od godinite na njegovo to amatersko zanimavanje su filmu od Pula. Postojiše i jedan mal festival, se vikaše Mala Pula, i počnuvaše jedna nedela pred Golemata Pula, na jedna tvrdina prekrasna mletačka, i tamo dođa kino amateri od cel svet, od cela Jugoslavija, koji tamo gi pokažuva svojte filmovi i to nadprevaruvački, vo kompeticija, mnogo seriozna, dobiva nagradi i taka nataka. Tamo za prv put gi zapoznavi makedonski te filmađi, koji potoa stana seriozni mnogo filmski režiseri, akteri i taka nataka. A go zapoznav, to je reči si nestvarno, Lordan Zafranović, pred da otida, Rajko Grlić i taka nataka, pred da otidat duri i da studirat vo Praga. Goran Paskaljević, na primjer, isto tako. Dakle, potoa, isto kako i jas od toj amaterizam, site preminavme na ona golema Pula, se najdovme vo arena i se najdovme vo jedan mnogo interesen, dinamičen, vozbudljiv, naravno, period od našite životi. Jas tamo među drugi te raboti koji morav da gi pravam na toj festival, gi vodevi konferenciji te trkaleznite masi debati po site filmovi koji što bejavo kompeticija. Sekogaš so mene to ako praviše ušte jedan od golemite i respektivne filmski kritičari, ali na Pula kako domaćin na festivalu ti beše mnogo važno da ima i svoj čovek. Dakle, da ne sme samo jedna kolonijalna situacija vo koja site što treba nešto da prava dođat od nadvor, tuku da imame i nije svoji konji za trka. I tije trkalezni masi so golemi i togaš dominantni, da rečem, režiseri, na primjer Veljko Bulajić. Pred nekoja večer na televiziji go gledav negovio antologijski film Vlak bez voznog reda, a gi gledav naravno vo Pula i negovite pomalku antologijski ili neantologijski filmovi i se sećavam na, recimo, tije borbi na suetite ili borbi pomeđu mladi lavovi koji dođat i ovi klasičari koji svojite najdobri filmovi većeg ima snimeno. Zlatna arena vo Pula ne značeše samo Zlatna arena, samo nagrada, nego Zlatna arena via fakti noseše možnost, to znači milioni pari, za slednite filmovi i tamo bea džengovi neverojatni, žirija neverojatno ekvilibristički sostavuvani, učev znači i kako nešto se vrednuva i kako za nešto se debatira, zapoznavav i gi zapoznav site togašnji relevantni akteri, režiseri, scenaristi i taka nataka, sklučiv cel niz prekrasni prijateljstva i koga dojdov da živem vo Skopje, tuku već je imav nekolkumina prijatelji.
na primjer Stevo Crvenkovski, čiji što film Ne li ti rekov i den danes go smetam za jedan od najrelevantnijih, navistina jedan od najrelevantnijih makedonski igrani filmovi uopšto, a toj film tamo togaš nikoj nego razbiraše. Za da go razberete toj film, mislim na širokata publika, ali mislim i na stručna kritika i na filmski odsvet. Za da go razberete film od Ne li ti rekov, morate da znajete mnogo za makedonska ta takva i takva istorija, za da možete da gi dekodirate, simbolite, znacite i taka nataka, mora da ste dlaboko navlezeni vo meritumot, sve to ne beše taka, ne beše možno verojatno, evo ta euforična arena, se sećavam teka toj film ne vleze u službena konkurencija, ali jas bideki gi gleda filmovite dodeka se selektira za arena zajedno sa žirito, to nekako beše moj film od ta godina. I koga dojdov da živem u Skopje, go prodolživ to krasno drugarstvo so Stevo Crvenkovski i so njegovi od scenarist Rusomir Bogdanovski, scenarist na film od Ne li ti rekov, koji posle mi stana kolega na Fakultet za dramske umetnosti. Од ова што го кажувате и од оваа фасцинација и местото каде што сте се нашле, се очекуваше дека многу повеќе ќе бидете насочени кон филмот со такво богато искуство, но вие се решивте за театарот и повеќе таму се насочивте. Кажете ми, кој беше клучниот момент? Дали така ве носеа патиштата или од секогаш ви интересираше теоријата, ја споивте со книжевноста, ја најдовте многу повеќе во театарската уметност или во филмската? Иако и ваму бележите, значи, библиографијата и во тој домен ви е богата. Зошто театар? Zato što moja fascinacija so izveduvачките umetnosti, ako sakate, počna so teatar, odpočna vo Dubrovnik. Recimo, moja prva svesna moje to prvo svesno sećavanje od detstvo, to je Hamlet na Tvrdinata Lovrijenac vo Dubrovnik. Evo, mojevo semejstvo imaše i neko i luđe što se zanimava so teatar i mene me nosea taka po tije predstavi kako se osima malo. Dakle, ništo ne razbrav. Tvrdina je najprvin fascinantna, to je Lovrijenac, to je jedna ogromna tvrdina. Za da se kačite do nje, treba da pominete točno 168 skali. Toliko je dolg patot. Idealna je scena za izveduvanje to na Hamlet, to je Elsinor. Ja koga mnogo podocna, vistinski od Elsinor, koga mnogo godini podocna, go vidov vistinski od Elsinor, i to sve koga šim go raskažu na mojte studenti, koga se vraća vednaš od festivala u Anglija, zaprev vo Holandija, za da vidam Elsinor. I bev strašno razočarana koga go vidovo živo, srede bel den, napladne, jedno sonce, jedno plitko more, jedno nikakva tajna, ništo spektakularno, nikakvi duhovi ne može tu kada se pojavat. Dakle, moje to razočaruvanje so realnosta od Elsinor beše temeljno. No, to je Elsinor koji je na Tvrdinata Lovrijenac vo Dubrovnik, mene me markira očigledno za cel život. Koga ima 5,5 godini, vo Park Gradac, vo Dubrovnik predstavite se igra vo ambijentu, neli? Nadvor. Deneska je to nevozmožno zato što ne možete da imate tišina, da ne bi sviri muzika i taka nataka i svega predstavite se igrat na ostrovot Lokrum, bidejki je nevozmožno da se igrat na samo to mesto. Dakle, vo Park Gradac ja gledav predstavata Ifigenija na Tavrida, to je Goethe. Dakle, to za jedno dete od 5,5 godini je katastrofa da uopšto gleda, zato što stvarno ne može da razbere apsolutno ništo, no moj od Vujko, moj od, ne znam, Vergilij, ni stoji teatarski svet, svetotna umetnostna književnosta i taka bratna moja ta baba, mi kaža, dodeka su mja gledala Marija Crnobori, koja sleguvaše dolgo po jedna pateka niz pomeđu steblata, oblejana su mesečinata od reflektori se razbira, i go noseše Tauntov meč, neli, za da se zakolne Agamemnon, vrzne go i tararara. Dakle,
mene to mi беше fascinantna slika. Do den denešen sekoj pat koga sum vo Dubrovnik, ja se odam vo parkot, odam na Lovrjenac, odam na razni mesta, ali odam zadolžitelno vo parkot Gradac i sekoj pat, valjda 60 godini, pominuvam po ta pateka, se smeškam i si pominuvam po ta pateka, po koja pominuvaše Marija Crnobori nosejki go toj od meč. Naravno, se sjećam jako dobro na rečeniceta koja Vujko mi moj, koji beše profesor po filozofiji, mi ja kaža, koga izleguvav me, mi kaže, vidi, ona se vika Marija Crnobori, ona ne je Ifigenija. Dakle, togaž za prv pat ja nesvesno detektirav razlikata pomeđu teatarot i realitetot, pomeđu glumata i vistinski od život. Teatarot mene zapravo me obeleži, go izbrav svesno za svojata profesija, filmot go obožavav, ali teatarot je živa umetnost, nešto što se slučuva tokmu pred nas i samo jednaš i nikogaš ne može da se povtori i snimena predstava, nikogaš ne je ta ista predstava i taka nataka i koga trebaše da optiram definitivno, optirav za teatr. Se gleda od се она што сте постигнале до сега дека е успешно. Колку време траеше тој период? Колку години беше да се научи доволно да се совлада и македонскиот јазик, иако велат тие што познаваат повеќе јазици, лесно е уште еден јазик да се осознае, но не е лесно да се, во вашиот случај, да се предава материја се уште не осознаена, уште на туѓ јазик, и наидувавте ли на некои пречки, проблеми, обиди да се дисквалификува вашата личност, вашето знаење, да се најдат некои периферни проблеми за да не можете да си го туркате патот натаму? Pa naiduvav mnogo često, ali ja sam čovek koji gazi, mislim, koji ne se impresionira od toa što nekoj ima zabeleški. Pa šta? Inaku, da se nauči ušte jedan jazik, i to od jedno jazičko semejstvo, od jedna lingvistička celina koja je relativno bliska, slovenski jazici, neli, uopšto ne je jednostavno, prece zato što makedonski od jazik je analitički jazik i nema padeži. I ja i den denešen, a ja sam naravno porasnata vo jazik od so padeži i sam odškoluvana, celo to svoje obrazovanje sam go pominala na hrvatski i delom na italijanski jazik i jednostavno beše užasno teško da se raspravam ne so što ja znam, semantika, ali so sintaksata. I se sjećavam, mnogumina mi pomaga, naravno, ovo to, mislim da je moj najdobar učitelj po makedonski jazik i najtemelen i najuporen i najsekodneven, ako smijem tako da kažem, beše čovjek koga imam čest da go imam za prijatelj, a to je Ilija Milčin, dakle čovjek koji predavaše scenski jazik, tehnika na glas na Fakultet za dramske umetnosti. No, ja sam napravih posle monografija za nego, po negovata smrt, on beše isključitelen čovjek sa koga možete da raspravate za neverojaten broj temi i možete da se karate za istite tije temi. Ilija Milčin i ja sme se karale, ali onako baš sjajno i beskrajno sme se sakale, se razbira. No, imav golema sreća da možem da gi dobivam sovetite, ako smijem tako da kažem, prepotentno, i od čovjek koji go kodifikoval makedonski od jazik, neli? I imav golema privilegija da go zapoznam. Dakle, Blaže Koneski mi gi razreši nekoliko temeljni problemi vo moja ta borba so makedonski od jazik. Veleše vidi, ako nemaš zbor od meta jazikot na tvoja ta struka, dakle stručen termin od tvoja ta oblast, zemi go od jazikot, prevedi go, prilagodi go na makedonski od jazik, od neko jazik vo koji toj zbor postoji i se upotrebuva,
I jedinstveno to na što treba da vnimavaš, to je legitimno, usvojuvaj, seko jazik je siromašen ako ne se zbogatuva i so jazicite so kojijevo kontakt, no jedinstveno to nešto na što treba mnogo da vnimavaš, isključitelno da vnimavaš je sintaksata. Počituvaj sintaksata na makedonski od literaturen jazik, a zborovite vnesuvaj gi slobodno, zbogatuvaj go, makedonski od jazik so teatrološkата terminologija. Благодарам, Блаже. Благодарност и секундарно и ние сме во добивка. Читајќи ги вашите трудови се гледаат тие изведеници или кованици и така натаму. Сакам да ве прашам, затоа ли вашите студенти, оние кои што магистрира и докторира кај вас, се исто така стамени, самоуверени, бескомпромисни? Вашето искуство со педагогијата, еве, можеме и да споменеме имиња, Ана Стојановска, Сашо Димовски и вие ќе наброите некои ако сакате. Кажете ми тој процес како одеше, што беше клучната лекција кај нив? Верувам дека се предпоставува да ги усвојат знаењата од материјата, да им го пренесете собственото искуство, но сите во животот издвојуваат нешто што им било пресвртница, клучна мисла, што ги научила животна лекција. Pa jaz mislim дека najprvim gi naučiv metodologijata. Jaz sam predavala na postdiplomski, ovdje magistarski i doktorski studij, to je jedan komplikovan predmet koji što se vika teorija i metodologija na teatrološkite istražuvanja. Se osmeluvam da kažem deka imeno zato što ja sam se školuvala na nekoj drugi mesta, kada što i teorijata i metodologijata na književni i na teatrološki istražuvanja beše porazvijena, da kažem. Taka su možela ovije iskustva i znanja da gi prenesam, da gi implementiram ovde. Site moji studenti, znajte, imate sekakvi studenti, studenti koji mislate deka, odnosno, imate jedna tradicija na Fakultet za dramske umetnosti koja ličko, kogo jaz go obožava, Ilija Đuvalekovski, neli, golem akter i sjajan profesor po gluma, koja on ja patentira ili ja formulira vo jedna taka poznata pogovorka, recimo. Važno je pileto da ti peje. Dakle, moraš da imaš talent i ako imaš talent, onda ne guvaj go toj talent, pa od sami od toj talent se to drugo ke izleti kako ptica, recimo. Jaz pak mislim deka ništo ne može da izleti samo od sebe, deka talent je strašno biten, važen, presuden za ta profesija i ne znam šta, ali da je strašno bitno i da se steknat so odvetni pozitivni znajenja i da se razvijat metodite preku koji ti je znajenja ke se osoznavat. I ja sekogaš sum insistirala imeno na ta metodologija i sum im objasnuvala na decata, eve, jas po svoj izbor predavam makedonska drama i teatar, možem da predavam bilo što drugo. No ja sakav, spored svetskite metodološki matrici, spored najrecentnite teorijski pristapi koji ovoj moment sega i ovde se slučuvat vo Pariz, vo London, vo ne znam kade, sakam spored tije principi da gi tolkuvame makedonskite drami. I nemojte da mi gi podcenuvate makedonskite drami. I nemojte da mi kukate što naši od pratatko na nacionalnata dramatika Vojdan Pop Georgijev Černodrinski, a ne Šekspir. Izvinete, ali toj Pop Georgijev Černodrinski je naš Šekspir. I sega, izvolite, tolkuvajte go spored načinot na koji to se pravi so Šekspir bilo kade. Dakle, bev dosta radikalna, se borem silno za identitetot i ušte prodolžuvam da se boram i sekogaške se boram za identitetot na makedonskata, za specifikite i vrednostite na makedonskata dramatika i na makedonski teatar. To ne se nekakvi provincijalni, otpatni, nemam pojma kakvi slučajni pojavi, to se mnogo seriozni pojavi, nije ovde imame akteri koji se vo rang, vo istorijata na našio teatar imame akteri koji se al pari so najgolemite akteri. Ja ne znam so kogo se ne može da se sporeduva Petre Prličko, koji je jedan apsoluten i autentičen genij.
Naravno, ja сега можам да ви објаснам свашто теориски zašto je to ovo ili ono. Međutim, autentičnosta na Petre Prličko apsolutno nikoj ne može da je ospori. Ja se sećavam, na primjer, na jedna predstava, jedna slučka o Dubrovnik. Georgi Paro ja pravi Glorija na Ranko Marinkovićevo Dubrovnik, to je 82. godina, mislim, i vokast na ta Glorija, ja se obično sam kažuvala, imalo poveće zvezdi, akterski zvezdi, od koliko što gi imaše vo toj mig na neboto nad Dubrovnik. Tamo, ne znam, Pero Kvrgić, Mira Furlanija igraše Glorija, Ratko Polić go igraše Donjere i taka nataka. I vo to jedan zvezden kast, Georgi Paro rešil da go pokani od Skopje Petre Prličko za da go igra Floki Fleš tatko na Glorija, koji je direktor na cirkus, na jedan propad na cirkus. Koga sam go prašuvala, moj nekogašen profesor Georgi Paro i prijatelj podocna, zašto Petre Prličko? On reče, ali ja se jednaš go gledav 56-7 godina na Sterijino pozorje, vo predstavata koja Ilija Milčinja režiraše vo Makedonski naroden teatar. Petre Prličko togaš go igraše Floki Fleš. I ja znajem deka je on idealen Floki Fleš. I zato sam go pokanil Petre Prličkovo Dubrovnik da ja igra ta rolja. Ja se sećavam na ta situacija, sam sedela na probi, jedno vreme su mi suflirala, ne znam zašto, suflerot nešto mu se sluči, pa ja sam suflirala 1-2 nedeli. Dakle, ansamblot, toj zvezden ansambl, koji na prvata proba ne znaješe ko je čovekot, a on dojde so gospođa Nada Prličkova, i si sedeše tamo so totalno naučen tekst onakov kako što si beše Perica. Eleganten vo svileno belo odelo na tije goreštini i taka nataka. I gi zabavljaše i gi animiraše tije najgolemi akteri od togašnata država voopšto. A ansamblot, toj takov zvezden ansambl, pred nego beše na kolenici, veruvajte. Dakle, nešto poautentično teško možete da zapametite vo svoja karijera koliko i da je dolga. Ergo, da se vratime na suštinata. Ja silno nastojuvam da gi baram, istražuvam, dokažuvam i elaboriram isključitelnite vrednosti na makedonskata dramatika i na makedonski teatar. I da ja urivam tezata, hipotezata, predrasudata, dekas me nije nekoja provincijska, otpatna, odalečena i ne znam kakva sredina koja treba vo grb nekomu da gleda. To naprosto ne točno i ako nešto sam uspjela da napravam vo ova sredina, mislim deka toj stereotip sam uspjela da go raznišam. Професорке, јас ако се прашувам кога се даваат сертификати за државјанства, би требало минимум ваков критериум да се исполни, а не со самото раѓање некаде или некому да му пее пилето, еве да се навратиме на тоа, на вистина со каков пиетет говорите, е фасцинантно. Мислам, не би требало да не одушевува, секој би требало вака да се однесува, но сепак знаеме каде живееме во вакви времиња, каде што е поважно каде сте се родиле, отколку што сте направиле за својата средина. Јас знам дека минутиве и знаев ке ни одлетаат многу брзо, а сакам да ве прашам, бидејќи не сопирате и после пензионирањето, никако, работите, знам дека пред вас е еден 3-годишен проект каде што ги вклучувате вашите студенти. Заеднички тоа е на Сашо Димовски проектот, но вие сте главната, стожерот што ја дава тежината, ќе ми простат, нема да ми забележат, тие се помлади од вас, имаат уште да работат на она што го имате направено вие. Зашто станува збор, вака ако може накусо и да го привршиме овој разговор? Ne sum jaz glavna vo toj projekt, ja sum samo nekoj koji niv može da gi upati vo nekoj rabotini s kojoj jas veće sum pominala. Znajte, sekoja generacija treba da ima i svoja pobuna, i svoja estetika, i svoji projekti. I mene mi je čest što me pokanile da učestvujem u ovoj nov projekt. Soniv se raboti za nešto što ja odavna sum go počnala. Dakle, sum počnala pred poveće od 20 godini da ja pravam ta baza datoteka na makedonski teatar vo digitalna forma. Od toga izleze
i teatarska enciklopedija vo digitalna forma, i jedno i drugo je već neupotrebljivo zato što je tehnološki zastareno, ker se obideme se to da go spasime i da go preturime vo nekakvi novi tehnologiji, da stane del od ovoj golem projekt. I poentata je v sušnost mnogo jednostavna. Teatarski od model, kakov što go poznavame, kakov što ovde go imame, i ne samo ovde, ali ovde nekako najtvrdokorno, toj teatarski model veće je neodrživ. Ne možete vo zemlja koja ima toliko kvadratni kilometri koliko ima i toliko žitelji koliko što ima, doduše ne znajme baš koliko ima, ne možete da imate 18 profesionalni teatarski ansambli koji celosno zavisat od državnite pari. 18 profesionalni teatarski ansambli nema vo kade pogolemi državi, a osobeno ne 18 koji tije državi celosno gi finansirat. Tije vreminja koga na toj način možeše da se artikulira, ne znam, kulturni od proizvod, se zad nas vreminjata se mnogo surovi i mnogo teški, ne samo zato što se koronarni, pa to odmah znači i siromašni, nego i zato što je smeneta percepcija, odnosno ona što Raymond Williams, jedan golem teoretičarna kultura, go narekuva strukturata na čuvstvitelnosta. Se smenuva strukturata na čuvstvitelnosta, teatar više ne može da bude takov kakov što beše poslednjive 100 godini. Teatar od mnogupativo svoja istorija radikalno se menuval i sega se menuva na svetsko ravnište. Spored toga mora da se menuva i ovde vo Makedonija. Ova jedna sjajna ekipa mladi ljudi koji se po spletne okolnosti, moji studenti, ja s onih mnogo se gordam, mi napravija česti me pokanija da bidam tuka ne baš mentor, ali eve nekoj što vrzosnova na pogolemo iskustvo može da kaže nekakvi raboti. Verujem deka ovije 3 godini koji imat zajednički naslov da se počne odnovo, na vistinak je pridonesat makedonski teatar da se restrukturira, da gi iznajde nekakvi ponovi, pofleksibilni, popragmatični modeli za sobstveno to obstojuvanje i deka se to ova ke ima, ja sam jednaš napišala knjiga za bitova drama, što je osnova melodrama, dakle, ke ima kakovo melodrama srećen kraj. Прекрасно звучи, а Арс Ламина е горд партнер во тој проект. Значи, се издаваат веќе издадена една книга, не се само работилниците во театрите и самите представи така натаму и така натаму. Верувам ќе слушаме за овој проект уште долго. Мене ми останува само да ви се заблагодарам неизмерно што одвоивте време да поразговарам и пред камерите, иако верувам дека ова ќе продолжи во некоја прилика приватна само да заврши пандемијата. Чувајте си го здравјето. Јас знам дека карантинот, односно ваквата изолација на творците не им паѓа толку тешко. Тие постојано се во изолација подготвувајќи нешто ново, но да чекаме заради театарската уметност да се средат состојбите, да можат актерите веќе слободно да играат на сцената. И јас се плашам на еден компаратист или на еден човек кој што има прочитано толку многу да му подарам книга или да му препорачам, но како секој добар домаќин, Арс Ламина на соговорниците им подарува едно дело од продукцијата на Арс Ламина. Позади мене, еве, држам една од книгите на Милан Кундера, преведена на македонски јазик, така што во рацете ми е животот е на друго место, но вие можете да си одберете во книжарниците на Литература МК нешто по ваша желба и да се надеваме на нека скорешна средба. Вие ни давате поводи и за повторно да разговараме пред камерите. Ви благодарам многу. Јас вам ви благодарам, навистина ви благодарам за подршката на Арс Ламина и на вам лично и на цела екипа на Арс Ламина. Ви благодарам за подршката на овој проект кој е субстанцијален и исклучително важен. И мислам дека треба сите заедно да ги куражиме овие млади луѓе кои се решени за него да се борат. То значи да се борат за македонскиот театар.